Po tradiciji etnodzenju Šidze označuje krasne ponuknuce tvorčosti členov zo Združenja ženog u opštini i okolnih strimskih mestoh, a to i dzenj za ktorý večaršu programu rihtaju kulturno-umetničke društva nacionalnih menšinov u opštini. Včera večer nastupeli i tamburaše z Beočinu. U programi učestvuju spred Kulturno-prosvetnog društva Đura Kiš, mladša i starša špivacka grupa, orkestra i jedna tanječna para, a zo Bikiću špivacka grupa Bikićanki. Svoju tvorčost nješka na etno štandoh od 16 hodin vyloželi i členi Kulturno-prosvetnog društva Đura Kiš, ženi zo Bikiću, Berkasova i Bačincoh, ktorí uspješno učestvovali i včera u Moroviću. Počatok večarše programi na 20 hodin. Nješka po tradiciji u Srime 8. avgusta u Vinjicoh še počina oberac Perše Hrozno, a u manastire Svjata Petka u Berkasove pred poladnjom služena Svjata služba Boža i na čudotvornim žridlu spod manastira točena voda za obisca i ličenje, a po poladnju otrimani i drugi provadzaci programi.